ia ia le tu nei tu la le aso ai tātou te le i amata ma whanongongo foi le upo le tu nei i tu la o le a te tātou amata mua i se talo i o vai le tu o le mātou te maa o mātou sau nei mātou te whanongongo i le upo le mātou o tua te maa nga le lei mai lau o fio nei i tu la o le aso ia e fisoson mai i le lau ngaina o la upu nei aso te maa o te talo i lau o fio i lau whamanuianga i te whamanuia i o o lau me whai ngā luenga le mātou atua. Te maa o se ngā luenga e whai e fua pe au noa malo a ngā pa ia. O le ala leo ua mua ai o nau te talo ma wala au i lau o fio te maa. Se e le lingi mai lo a ngā pa ia i le nei tai au fau. Ne ngā pa ia leo lo i e le whaunga e uwhiti ai le me whai ngā luenga le tai au nei. Ai whetalai pea o e nganga pa ia e te moli o lau upu. Le nei sa vali ai u whina ngalo maroto. Ai mese o lau e kalesia le au pa ia o le au pele o le au whatua tua i le tae au nei te maa. Amata ina e lau fio le nei whasoa. Ama ea. Ia fo ia tu lava le vi inga i lau fio. Ai e tu mau mele whatau waa. Ia te au o lau o mele ngo Yesu o talon wala au tua nei. Amen. Ma amen. Ma amen. Ia, i ele tu ai nei tu la le aso fi fo i fatalo fatu ia i lau whasausaunga sa moa ia i nei tu la le tae au po nei tu la le aso fatalo fatu ai la i lau whasausaunga sa moa ia i nei tae au fovi ia le tua el manatu male tensionua ia wa e mali fu mai i whanunga lei i nei es fo ona o le tausinga le puipuinga ma le whamalolonga ia alo tātou tapa au i le langi whataro whatu foi ne au whainga alwanga tutofia le atua o lo whapena o na whaatuna paulia ia i tutonu o hao te ronei aile ngatai lea o i lātou o lo whapena o na ta se tulou ia i tulu inga umol nei laro langi o na o le tala inga o le tala le lei o le malo o le tua ia whataro whatu aila malenga o whalo alo ia te o le tangata o le tua ia malo fale tua i nei tae fo malo le onsai malo le fato toa i le ngaluenga le tua fia fatalo fatu foi i le au kerisiano le tino keriso le au fatu tua uma le tae au nei inga uso matua fafine i le li le au pele ma le au pa ia le tae au nei ia fa malo talo fatalo fatu i mele nganga faro alo o lanto talo le o maua i pea le malosi le au fai ngaluenga ma le nei foi ala leo ma nei ala ata ia e whapena o na whaauau atu ai pea ia nei po kalame ia i aso taitasi ia le ngatai lea fia whatalofa atu foi wo ma paanga ma inga ia o loo fia pea whapena o na langolango ina nei na platform ia i aso taitasi ia i le ato uma o lata mai ia mai o loo mai mua mai matapo ia le nei ala leo ma nei ala ata ia i atu nuu ma mau whatalofa atu ia te oi ia i nei tae au fau ia ele fia tu ua foi se whatalofa ma se whawhenua i se o matou tama whaife au susunga ia whereti ma le wharitua ia tise ma le nofo alo le tae au ni whapesi o matou ai ngalotu le alo whatu noa ia i mangele ia ele whangalo ine foi se o matou tama taitai Bishop Elia Tavai ia i Amerika Samoa el manatu male talitonunga ia o lo maualunga pele au ina o le masina le whamalolonga le tua ia te oi le tangata o le tua ia i nei tae au fau ia vi ia pea le tua i le nei aso fau ia ua tātou au lia whatasi mai i le alofa maleanga le lei ia o lo tātou tapa au i le langi ia e manatu o le nei taimi ia o le a tātou anga i loa ia i le tātou whamalosi ia i le nei tae au fau ia naua e tanga ia nei lunga o le screen ia naua i le tātou tusi o le mareko sifulu fai pasu fitu su walu su riva ia e whaua tua i lalo lu sifulu lu futasi lu fulua ono o le tala lea o lo o mwhai o na fia umai i le chapter le sifulu ia o le ngoala o si tātou whamalosi i tae au nei, i o le whamalosi mo oe, whamalosi mo au,
whamalosi mo tātou uma, le tino ke riso I le tae au nei. Ia o le au pele, o le au paia, o uso matua whawhine I le li. Ia le nei tae au fau. Ia o le a o whaita ua tua la le tusi lea. Ia ona whaaso solo maria tua loa leo le tātou whamalosi. Ia ma tātou whaasoa. Ia I nei tae au fau. Ia le tua. Mareko se fulu foi upe se fulu fitu. Ia o le a pule lava upo fel foi upe whangata mai I ona tātou a mata lo leo le tātou whaasoa ma le anga whaalo alo. Ia I nei tae au fau. Mareko se fulu foi upe fitu. Ia whaaso solo I lalo. Ua maliwane ia I le ala. Ona momoe mai ei leo o le tasi ua to tuli ia te ia mafe sili mai ia te ia le aoa o le lei se ase mea o te whaia ina ia o mauai le ola e whaavau. A ua whetare atu e su ia te ia se ale mea e te taua mai ei ia ua le lei. E le aise tasi e le lei na o le toa tasi lava o le atua lea. Ua e iloa tu la fono aua e te mulilua. Aua e te whasi o tangata, aua e te ngaoi, aua e te moli mau pepelo, aua e te angaleanga, ia e ava I louta ma loutina. O na tali mai ei leo ia ua whapea mai ia te ia, lea o a oe, ua o tausia na mea umatalu ina o I titi. Ua sila atu Yesu ia te ia, ua alofa atu ia te ia, ua fetala I atu foi, ia te ia, e tasi le mea e le o ia te oe. Ni nā luia, whātau atu au mea uma, ma vatu I e ua matitiva, ona e maua lea o le ola, o le oa I le langi, I le e sawai, ma ave e le satauro, ma e muli mai ia tau. Ona whanau noa lea o ia ona o lea upu, walu ese foi maletinga a wā ua tele ana o loa. Ona sila solo lea o Yesu o whape atu I ona so. E matua whainga tā ona sao atu o e mau oa I le malo o le atua. Ona o whai lea o le au so I lana whetalainga a ua toi tari atu Yesu I a te I lato ua whape atu. Lau whana ue e matua whainga tā I e whatua tua I le oa ona sao atu I le malo o le atua. E whainga fie I le kamela o no I atu I le pū o le au, a e whainga tā I le mauoa o na sao I le malo o le atua. Praise the Lord. Sa moa ma le au keusiano, ma le au whaatua tua I le tae au. Lewa e whaalongo I le tala noanga a Yesu ma le tangata na alu atu e fesili I a Yesu po le asa na mea e whai na te mauai le ola e whapapau. Ao e mai moa mai lae le tae ao le nei, ma e sila mai, ma e whaalongo mai le tala pei ona o whaitau ina atu I te tonu o le tusi le nei a mareko. Lei e le tangata lea, lewa sau e fesili I a Yesu. Fesili whawhea. O leo fesili ia Yesu, se ase mea o te whaia, o te mauai le ola e whawawau. What must I do to inherit eternal life? What must I do to inherit the eternal life? O le ase mea o te whaia, o te mauai le ola e whawawau. O le fesili lea, a le tangata lea. Ai tātou wawa ai I le tangata lea, pei o le tala lea o na o whaitau ina atu, ai foi upu ia I le tae au nei, o le tangata mau oa. Tātou wawa ai le I le olanga o le tangata, e tele ana oa, e tele ana mea, e tele lona tamao a inga, ai ngake le iloa, po le halanga mea, na te mau ai le ola e whakawau. O lona winga, o le tele o le oa, tele le tamau a inga. Ai o le whaulinga mai I, o lai lo le leia le tangata lea, na te le mau ai le mea ta o le ola e whakawau.
O le ase a o onga mo tātou, ke usiano ma le au whatua tua i le tae au nei. O le ase a o onga, o le au mai ai i le tangata lea. O lona winga, pe kelengi au milionga, pe kelengi au whale moku, pe kelengi au ka vale, pe tele lo tamau ainga. O le whaolinga mai i, e te le mau ai le mea ta o le ola e whapapau. Aisea, ako i lewa sau le tangata le, tele ana mea. O le makua i tele, o le mau oa. Ai whaolinga mai i, e le i loa e le tangata lea, e le malama fo le tangata, na te maua le mea ka o le ola e whapapau i le tele o ana mea. Ai tolo pulou i le tangata lea. Aisea, lewa sau fesili i a Yesu. O le a se mea o te whaia, o te maua ai le ola e whapapau. Ma hai e fesili. Ma nei o le fesili e le tangata. O le tae au le nei. A whai o e whalongolongo mai moa mai i le whaasoa i le tae au nei. O le a sau fesili e te whai i a Yesu. O Yesu le na fesili e tangata lea. E le fesili ai se isi tangata. O le mei maa ngai ai le tala lea. O le sa o le tangata na fesili i ai le mauoa lea. E le fesili i ai le mauoa i se isi tangata. Ngā lu sa o ai ave lona mana onga malanga fesili i a Yesu. O Yesu e a mai la le tali sa. Te vai le maa ngai o le tanga. Le o sau sa o ai Yesu. What must I do to inherit the eternal life? O le ase mea o te whaia, o te maua ai le ola e whapapau. Se o tātou wa aila i le tali e Yesu, le wa tali mai e i tangata lea. Se o tātou wa aipo le ale tali e Yesu. I le fisi, se ase mea o te whaia ina ia o maua ai le ola e whaapapau. O le ale mea tau o le ola e whaapapau ke usiano. O le ale mea tau o le ola e whaapapau. Tele tangata, tele ke usiano, tele le au whatua tua, tele le tino ke riso. A o le si tangata, ua fia se fulu tau sanga o te tonu o le whaalatanga, ai le malama le mea tau o le ola e whaapapau. Ma ngai e le tae au nei, pe a whai e te whaalongo, ina ia e malama lai le mea tau o le ola e whaapapau. Ma le mea e tu ai le mea tau o le ola e whaapapau. Lea lai te maua i le launga Yesu. Le mata opo e se fulu Ioane. Lona mata opo e se fulu manafitu o le fua iupe e tolu i le tatalo e Yesu. Nai te maua le Ioane su manafitu fua iupe e tolu. Fa mai e Yesu o le ola fo i le nei e whaapapau. Ia o tau iloa, ia e iloa, ia o iloa, ia o tātou iloa. Lea tua moni e toa tasi. Ia vai le tali Yesu, e lua vai anga o tali Yesu. Ia e iloa, oe le te mai moa mai le tae au nei. Oe le te whaalongo mai le whaasoa i le tae au nei. O le mea lea ta o le ola e whapapau. O lea, le moa i le. I le tatalo Yesu le te moa i le one su fitu non fai upe tolu. Fa mai ua o fua ina atu fo i le ola e whaavavau i a te ina tau. Ina ia la tau i loa le atua moni e toa tasi ma le na au ina mai o Yesu Keriso. Sa moa ma le au Kerisiano ma le au whaatua tua i le tae au le mea lea ka o le ola e whaavavau. O lea, o le tātou i loa lea e kasi a le atua moni. Na o lea fio i le langi. O le atua paia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua sili ese. E paia, e le mawhai o na vaai e o tātou mata, pe o na whai mai le perfeta. Whai mai, o na fofonga, pe o le mu, o le afi a le tunu auro.
ele mafai ona popula I o tatou mata ma tatou ola pea o lona winga o le taimi tatou te vaai I fofonga I e whamai eia ele perfeta o lona winga e whango I kātou e liu lefu I tatou pe a tatou vaai le mamalu ma fofonga o le tua paia leanga fia vaai e Mose I lunga o le maunga o le ale mea na vaai e Mose ngale papa kua o le tua whamai a upo le tua ia Mose e le mawhai ona e vaai mai a te uma e ola pea kango lo le tua kui fufa pea longa lima whaalafi e Mose ai savali luma le taimi e na pasi ai ni le atua ma le mele tu ai lona ao e whaalafi e Mose aba ese lo longa lima po le ao le atua nga o le papa kua la o le atua nga vai Mose ao se upo le vai o sesi I fofonga o le atua pa ia e le sese mwhainga vai fofonga o le atua pa ia ai sea leanga fai mai o na fofonga e pe o le mumu o le afi e le tunu aro lea la o le mea lea tau o le ola e whaavavau ia tātou I loa lea tua moni e toa tasi ma le na auina mai o Iesu Keriso a o lea o fesiri kongua iai le mau oa ia Iesu o le hase mea o te whaia o te maua ai o le ola e whaavavau lea lau e whalongo iai se o toi whai tau atu I lalo ia le tali e Iesu nga whai le mau oa lea whamai lola I o Iesu ile a ua whetala atu Iesu ia te ia se a le mea e te taua mai e iau ua le lei leanga medicine e le mau oa e le upu leo le lei ai I whamai lea o ao le lei o le vaai lea le mau oa o le vaai lea o le tangata I Iesu o le ao le lei na te le malama I le tangata le fesiri ai o ia kongua lea o le mea ta o le ola e whaavava o isea leanga o ia le na auina mai e le atua moni e toa tasi o longa kama lea maa ia le wa sau fesiri saoa si o tatou vavai le tala noanga lea a le tangata na te fia I loa na te fia maua po le asa nga mea fai o le asa na ngā ruenga fai ina ia maua ai le mea ta o le ola e whaavavau o le whaingo fie leo ua e whaafafonga mo whaalongo e le tae au nei ia tātou I loa le atua moni e toa tasi ma le na auina mai o Iesu Keriso o le mea na nae tau o le ola e whaavavau nea la whamai Iesu a ua whetare atu Iesu ia te ia se ase mea e te taua mai e iau o lelei e le aise tasi e lelei na o le toa tasi lava o le atua lea le vahenga mua lea lai me te taua mai e iau o le au na po o le au le tasi ale le e ave I le upu lea na o le atua moni e toa tasi e lelei se o tātou wawa ai lai le whainga o le tali a Iesu I le tangata lea. O lea olo o awhi mai se vaenga te le mo I tātou le tae au nei. Se o tātou wawa ai le to inga tangata lea. Pe o se tangata foi lea e fōlinga I e tātou pele ai. Pe tutusa le soifuanga ma le olanga o le tangata lea. Ma oe le te mai moa. Mai au le whaasoa tu le tae au ni. Mai tātou uma. O uso matua whaafine I a Keriso le tae au nei le au whātua tua. Le au paia ma le au pele ma le tae au nei. Se o kako wawa ai peku kusa le lifestyle o le tangata lea ma tātou. Le anga leo a mata o na whaasolo solo mai le tali e Iesu le fesini lea. Se a se mea o te whaia ina ia o mauai le ola e whaavavau. Leo wha malamalama aturu. Ke usiano ma le au whātua le tae au ni. O le mea ta o le ola e whaavavau. Ia tātou I loa le atua moni e toa tasi ma le na au ina mai. O ai le atua moni e toa tasi o le tamā. O ai le na au ina mai Iesu
o lona tama. O le alo, o le atua. O le atua moni e tō tasi, malena awina mai, o le alo o tama, o le alo o le atua, paia. Ndeala, fai mai lola ia faso solonga mai ua e loa le tula fono. Le oso ai Yesu oso i kua le kula fono. Aisea, le anga le fio mai Yesu le tino, o la kausi e iutaia, ma isara elu le tula fono lenga mai amose. O le tausi e le nu, o tangata uma e ola le tula fono. E tausi le tula fono, e whamaoni Israelu mai utaia, e tausi le tula fono lea na au mai i a mose ilunga o le maunga sinai, le ola ele nu, e fio mai la Yesu, o la e ola le nuu le tula fono. Ai whamai ale fio pa ia le atua, o le taunu unga o le tula fono, whamai o le tula fono, o le tai tama, e tai ina i eita atou i ake riso Yesu, lewa sau Yesu, lewa Yesu le larulang. Whamai Yesu, matai o lima, foi po sumar fitu, o tia le sau e te tala le tula fono. Ia whatau nuu le tula fono. Na whanau mai loa Yesu, maliu, ta pena le taulanga, maliu ma toitu, sau arkula fongo kui. Ina ua whanau mai ia Yesu. Aisea, le anga le tula fono, o le tai tama. Tai tama ia, tai tama ia Yesu. Le alau whanau mai Yesu. Fa mai Yesu lana, la unga le matai o lima. O ke le saula e kakala le kula fono. Ia whatau nuu le tula fono. Awa e kakala loe, e Yesu le tula fono. Ale atua, o lona winga, o inga, o le a violate ai loe. E Yesu le tula fono o lona tama. O ia, o le taunu unga o le tula fono. Lea lau e whalongo ia i le tae au le ufesili Yesu i le tangata lea, e kei loa kula fono. Lau mai loa Yesu le tula fono i whamai Yesu. Whamai ua e loa tula fono, au e te muli lua. Tula fono le? Au e te fasio tangata, au e te ngaoi, au e te moli mau pepelo, au e te angaleanga, ia e ava i louta ma loutina. E lima vaenga, o le tula fono le mention mai e Yesu i. Te loa tula fono, o le te mai moa mai whalongo longo ma le tae, au nei le tino ke riso, lea la ua oso Yesu le tula fono. Aisea, le anga e fio mai Yesu le tino, o lai kausia Israelu, masai ta le tula fono nena au mai i amos. Fato a completa mea uma, ina ua maliu Yesu, ma toe tu manu malo mai. Lewa e whalongo ia i le tae au nei, aua e te mulilua, aua e te fasio tangata lua, aua e te ngaoi kolu, aua e te moli mau pepelo wha, aua e te angaleanga lima, ia e ava i louta ma louti na e ongo. E ongo vaenga o le tula fono, leo a fesili ai Yesu i le tangata lea. Se o tato whanongo longo, po le hase tali i le tangata lea. Leo oso i Yesu le tula fono. Ai whamai le tali i le tangata lea. Whamai, o na tali mai e leo o ia ua whape mai, ia te ia lea o a oi. Ua o tausia nā mea uma, talu ina o i titi. Nga o kausia mai are kula fongo ngai Yesu, o lai kiki. Lea le matua, e a makai o na tausi, e tamatane o Israelu le mea lea ta o le tula fongo. Whai mai nisi o se fulu tautanga. Whai mai nisi o se fulu lua tautanga. Ai tātou wawa ai, i le matua o Yesu na aruai i le maru o inga pe mo moli mai ale le kausanga sawa. E a matai o na
tausi e tamatane o Israel le kula fongo le nga mai amusa fai mai le tala ale tangata le po le tala boulia po le tangata mau o le Yesu nga o kausia mai akula fongo ia le ke laula ua mai au le kiki o lona winga o le tangata e ola le tula fono o le tangata e tausi le tula fono a o lona lave sa moa mo le au tua le tae au nei o lo atangia mai i ele maua ai le mea tau o le ola e whaavavau ele maua pe a e kausia pe a o tausia le tula fono e se fulu leanga au mai e le atua ia mose e ola ai le mu le atangia le lei mai i o le kausi kula fono o le kamano e le mulilua e le ngaoi e ava i ona matua e ongo me i ongo raua kua ele ngaoi ele mulilua e ava i ona matua e ke e ono le lei ele mo mau pepelo pe o Natanielu fa mai o le Israelu fa mai Yesu o le Israelu ele no se mea ka o se pepelo i lona mutu o ele ke mai mo kasi le mea o lo fa le tonu ele tele o ke usiano le mea le ka o le pepelo tau te loa sa moa kasi le mea le fa mai fata oto mea e ongo fo i ele ta umai pito sili ona inosia ele atua mua mai ara kamalea o le pepelo mua mai ale pepelo I mea na e ono ai fitu I le mea pito sili ona inosia ele atua o le tangata na te whaatupu le masenga I le vauso fai o e whaafonga mai ne tae au nei o mauai mauai tātou uma le mea leo le pepelo ia tātou whaetete lua fai o oe fai o au fai o seiti o tātou leo tātou whaalongo le tae au nei na te whaatupu ina le masenga I le vauso uso ke usiano le au whaatuatua le tae au o le mea ngai fiku ai mea e pito sili ona inosia e le atua o lea o lo ngofo ma whaatupu le masenga I le vao au mo tātou uso mo tātou tua whawhine tātou aunties tātou uncles tātou cousins and also our extended family nea ua e whaalongo I le tae au I mea I e ongo leua wa tali sore whawhekai le nei karako whawhetai le nei mau ma ngai alam kari o le makua ma ngai o le tali e tala o le tangata o le ola matausi le tūla fono pa e la le mea e le misi e le mea le misi le o langa o le tangata lea o lea ngake le inoa po le halanga mea whai e mau e le mea kau le ola e whaavau o le hase awa onga mo tātou o lo whape na ona fia pe tausi le mea tau o le tūla fono e whai ngaka le whai mai le fionga pa ia le atua o le atoanga o le tūla fono sai e Yesu ke visi o le atoanga o le kula fono sai e Yesu ke visi whai ngō fia lana tātou tausia umakula fono ia ngā mai amos e se fulu kapo wa ai conditions o kula fono ia se fulu e te maua lai lalo le tupa o ofu po pulu fo ia o le whanaunga Israel e kolu se lau ongo se fulu ma le lua pe o tolu se lau ono se fulu ma le tolu tula fono e te iloa e lalo I tupa o pulu fo ia o le whanaunga Israel le pulu wai le whai mai o le talit po le prayer shower o le pulu tatalo ka kalo Israel ka ngofi le o e pulo e la tolu ko mai e talo na e ulu atu le lo afeafe tata afeafe e pulo e le ulu o le Israel on se talo le to have I foi la o longa fa la velave o le kausi le tala bo nei male mau o le kula fu o le e tautu longa mafafau pe na te mau ai le mea ta o le ola fa va I kula fongo ia ke kausia ai fa tai lo loto I le nei tangata male toa
o sau ia Yesu e fesili ia Yesu o le ase mea o te whaia o te maua ai o le ola e whawawau le alau atu mangaia vi ia le tua whai mai ua sila atu Yesu ia te ia ua alofa atu ia te ia ua fetala ia kpo ia te ia e kasi le mea ngai leo ia ke oe le te tausia le tū la fono le se fulu o tū la fono ma le kolu se lau ongu sefulu mana tupu o conditions o tū la fono i se fulu o ka se keni leu whai mai Yesu i leu whai atu le lingo kausia o maa mea ia Yesu a o la kiki whai mai o tino solo Yesu ua lofa i kangakale o le upula mua mai i le fina ngalo ma le mafau o Yesu o le alofa alefa mai Yesu i koe kasi ale mea leo i ake oe sa moa ma le au keisiano ma le au fatua i le tae au nei e ke le maua le ola e whaavau lo kausia o le kula fong there is something missing in your life and all of us le mea le fa mai Yesu koe kasia you lack one thing kasi ale mea e leo i ate oe keu siano wa e lo le mea le misi ya oe wa e lo le mea le leo i ate oe le tau hata tu Yesu wa e lo kaunga i lo te lo i lalo i tanu i le se tato vava aila ye whamai ina aluia whatau watu au mea ma watu ye ua matitiva one e maua lea o le oa i le langi i le e sa wai ma ave le sa tauro ai muli mai i ate au alo e whakau au mea alo e whakau umau o fo ai e matitiva ona e sau lea ma e muli mai i ate au muli whawhea e ke muli maamo no sakau whamai Yesu whamai a whai e te fia muli mai i ate au deny yourself and take up your cross and follow me awane i toe usu stai oe i ate oe awane i toe usu stai au i ate au a i o ave lo sa tau ma o muli atu la i a Yesu o le ana mele o tupu i o le tangata maua a le whaitu Yesu alo whakau maua mea ave mo e matitiva mai le nganga whai aku a hika ro maritangata o le ana mele e tatou te iloa i le loto o le tangata le anga o le maua o le ana mele misi le o langa o le maua a le o whetalai atu Yesu alo whakau mea ave le mo e matitiva o nga e sau le hamo lo sau kaulo ai muli mai e atea o le awala na e te mau hai le ola e whaavau keu siano le tae au le nei o le ale aka o le mele o le alofa whai o ia te oe le manatu whaape ke musu e whawai au mea ma e sau e amo lo sa tauro ai muli a Yesu le mele le misi o le alofa o le atoanga lea o le tūla fono kasi ale upu ngake a feia umar tūla fono lea le nga kausi le mea lea i tasi le misi le o langa o le lea o le mea ka o le alofa misi a ko masi alofa o le ale o ngai tele e utupe tele e o milionga kele e o fale kele ai mea te maua a ele alofa whapenga uma oe maritangata le i fōa i o mea fōai mo e matitiva whaingu le fia inu whawhanga le fia ai whaalava le lava asi i le tangata lai ni whale mai asi i le tangata lai ni whale pui talia le tangata ese ona e maua lea o le mea tau o le ola e whaavavau ai vai le nga fesidi le ola e whaavavau ai wha uma e le tala wakali mai Yesu i le manu wow wha mai Yesu wa kewa le tangata wha liu lo mai Yesu whai atu lo e le motu o tangata mo na so karofa e whai ngō fie i le kamela
ona ui atu i le pu o le au, ai whainga tā i le mau oa, ona sao atu i le malo o le tua. O le malo o le tua, o inga e te ola ai e whavavau. Ao whero au ala ina o Yesu. O Yesu o le whaitutoa. Whamai e Yesu, i le ane sufa fo ipu e onu. O au nei o le ala upu moni ma le ola. E le alua e ase tasi le tama, pe a le ui mai i a te a. Kawa i le uso lea. E le alofa. O le mea le kasi le misi le ulanga o le tangata lea. O le alofa. Koe vai tangata la ena wha ulu fale i o le matai o lufu lima. O i tangata i ena whetalai atu i Yesu. O tangata na le sailo na i tū tamatau o mā moe. O le waenga le saile i tū tau anga vale. Whapenga lan kakare. O luinga e alu tangata le tū anga vale. O le atua. Whamaia i nā ulu fale maia o tō. I le mā lo lea. E whai mautou tofi na sau nia e le atua. A e le whawai inga le laurangi me. E ke kangaka. A le ale tala Yesu, ngā ofia ai, ko fufanga, ngā ofia ingu, ko whai ngua, ngā o le whare pui pui, ko wasi siak, ngā o le whare mai, ko wasi siak. Na tauta lia hau o tangata isi. Au auna le ia me le whamaoni, ulu whale maia le fia o loani, ulu whale maia i le malo. O le taui, e whai ma o tau tofi e whamawau. Whawhea le uso le ua ikai. O lona winga le uso le alai le pukaunga vale o Yesu o le oki. O lona winga e le ulu whale lai le malo le tua. E le ngake le maua foi le mea tau o le ola whamawau le mga o ye. Aisea, langa le isi alofa. He lack one thing. Tasi ale mea le misi. Sa moa ma le au ke usiano, ma le tino ke riso le tae aone. E le o le mea e lea, o le misi lo soifua, ma sofo i ola. O le alofa. Alofa i lea, alofa i outua oi, i a pei lava o oe i ate oe. Lea ua manino le nei fisili atu i le ola e whaavavau. O le ola e whaavavau, lea tau tala i Yesu le one, so fito fo i ua tau. Ua ofo ina atu foi le ola e whaavavau i a te lato. Ina ia lato i lua oe le atua moni e tō tasi, ma le na au ina mai o Yesu ke riso. Na fisili i le ola e whaavavau, ai tali atu Yesu, tali atu i le malo. Aisea, a foi le whali, le alofa, e ei le me tasi, le misi, i lo soifua, ma lo wola ke usiano, le au whaatua tua i le taia au nei. Ole alofa. Leo e whalongo i ei le tae alu nei. A kelengi au mea alofa. Au e tea, au e ke le alofa. Aisea, leanga ke le sao i le malo le tua. Alofa. Whawhanga le tangata laifi ai. Wha ofu tangata lai le la malawa. Wha inu le tangata laifi inu. Asi le tangata lai mai. Asi le tangata lai ni whai pui pui. Talia le tangata o la fia mo se me mo foi homeless people femena o ye na fa u fale ele tua po Yesu le ka kala in mata yo lu fulima au ona le i me fa mauni u fale maia ile malo o le tua e fai mo to tofi na sau nia le tua ale fa va inga la rangi sa mo me le fa fonga ile tai au nei va ai pole han me kasi ngai misi lo tu fu ia ma so fo yo va ai pe le o le lofa le ala ngai tele ia tatu me ai tatu tele a lofa i tangata va ai pole han me kasi ngai misi lo tu fu ma so fo yo fa manuia mai le tu ni tu la le so e ala i la na upu yo vale tu o ma tu tama fa tai mo la upu leo e fa manatu mai ile tino ke riso le au paia ma le au pele ma le au fatua tua ile tae au nei o uso matua fa fine ile ali o lo toi fa manatu mai e a te matou le upu lea o le alofa i o matou tuai o le alofa o le ki lea o mea uma a fai
o misi le alofa i o mātou o langa tama leo e whamanatu mai i le aso nei ina ia o ina i mātou ia te i mātou le alofa nei mātou te alofa atu ai ilo mātou ali ilo mātou atua mo mātou loto atoa manatu atoa ma losi atoa ma le tino atoa ia mātou voalo lofa atu ai foi i o mātou tua oi ia pei lava o i mātou fa mangalo mai le o na se upo tau tala i le tusa malo finangalo tama fa mangalo mai ia lago ia o lago fio an mana la upo la ve ina se nganga molo malo ai sili ona fa malo sia ile tino te viso ia ina nei lava i tuaso i lo ngo Yesu o talo mala au to ni amen ma amen ia family tele mai le tua manuia ia fua fai ia utau manga ia so sua fai Yesu Ele anuai se tangata pai tala o mai se tato.